Biyag Titaw. Hello gagayam, good morning, good afternoon, and good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, kablawan tayo pa ni Glenville Alvesa, Noel Ray Canilar Disabal, Rofel. Intay nga ro dangdangan ti episode 191. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Aday ta, nakabalsiga ko niti pagsungurod mi. Isarag kon to no malam, tapag isunto ama magaan dagiti binalsig ko akayo. Nabanugak ang nagbalsig mabisinak pa yan. Di ka agtugaw, Dundon. Ha? At damat gaya man ni Uncle. Inkay kay Tarhanaw. Inkay tuloy kay Aradwag. Tanay, baka torturo ka kagar aradaw. Uwan, Uncle. Madamdama basit. Tamang anak biit. Jak pa'y ngamin na migat, Uncle. Agdaya nangan katatayo, kawamay. Uncle? Ikagarado kunak. Anay ko, Uncle? Dahil ta kinaginad mo ngamin kay, ti pakataptapisam. Mala, agunay kaan. Uwan, Uncle. Mabisinak ka talagan. Awanan pigsak na agarado. Tadyak pa'y ngamin na migat. At dagayang bunga ti bayabas si Jay. Inakman kit di agpuros. Ta iso ti kanak. Ituloy kon to no madamdama ti agarado. Nabsugak iti bayabas. Inak ituloy yun tay ar-aradwag. Oh, Dondon. Unay matday tapandangan mo. Ipusam-samot amin ngayon na po'y kansidaunan. Iba't siyamot niyang kalmo at asan pa yanangan. Uwan, ante. Pasensya kayon, tanabi sinalak ngamin, ante. Sana ka namigat. Kan, basit latikinan ko ideal daw. Agtip-tipid tayo iti bagas, Dondon, ha? Gawat ita. Isobas sitam lang ti kanam. Nawatam. Uwan, ante. Masasindaak, aging ka ang makaturugan. Uwan, Uncle. Lalaingam ti mang masahe kanyak. Tano di ka manan makaraman kanyak, ha? Dundon. Uwan, Uncle. Atay ta. Adun tinaburas ko abayabas. Isabuk kun dito'y kamisetak. Masapo na mapsugak. Tapno adda pigsak nga agparaspas. Nagsapa kami ngamin na rumrumar ije balay. Agkapi kami laang. Saan kami amangan itiin na po'y. Iso ang makapabisin. Naloom amin dagito'y. Iso manan ti pamigatak. Mangibati ak iti merienda at no madamdam. Dundon, ayan mo! Napalamon! Ni Uncle. Napalakaya! Kwa, napanak nagbayabas bit, Uncle. Dahil takit bayabas ti una umon, manaktak dahi ka abayabas. Hiyag mo na kita abayabas, ala. Apay nga imbel lang yung matan ti pinuras ko abayabas, Ala, Uncle. ka ituloy yung ti aramitang. Darasal! Anyamatan ni Uncle. Nasampit mo tayo dagito'y abayabas. Nahibas. Pinidot na dagiti imbel lang na abayabas. Kankananan. Ay, una yan ni Uncle. Inka makikumboy Dundon. Tasya akong tibang ituloy iti aramidam ijay uma. Ha? Anya ti kumbuyak, Uncle? Nagburas ni Maricarda iti pipino na. Inka makikumboy nga agbunag ta ipanyo ijay waiting shed ijay kalsada. Ha? Ay, sige. Kayat ko, Uncle. Mano ka nga iti kumboy? Di mo damagan numanaw. Basta inka makikumboy Dundon. Gusto mo lang dagitintid ko akong buyaw. Sige, mabalin yaw ti agaway. Kat agyaman ak unay kada kayaw babaraos. Aw, dun daw.
napanan dagiti kakadwam. Di ka kadipe agawid, baraw. Ay, kwa, di yu pa'y inted ti kumboy ko, nana. Nay, apay, saan nga imbaga ni Uncle mo kung kaaya baraw? Ada nga utang na kanyak, kat inkarom ti utang na. Babaan ti panagkumboy mo. Ay, kasta? Ay, di namat imbaga, nana. Ay, naglokon da jing Uncle mo. Apay ngay adi na imbaga king ka. Adtoy baraw. Alaam day tayo. Tapno ada makwartam. Ay, saan na, nana? Kababain. Alaki din, awato mo. Aywan, no kaya mo, kuyugan na nga agpailay. Tay nakila ko dagit pipino. Ha? Ay, kaano, nana? Intun parbangon, umay ka. Ay, sige, nana. Kayat ko. Ngam agpakada ka pa'y kada Uncle kin antim no palubusan da kawin no saan, dun. Anyat ko mijay ilay, mapankalag bulbulak bulicay. Palubusa mo un lakay. Ta sigurado nga ikan ni Karday titangdan na amang kuyog kang kuana. Ha? Apay, anyat imbagana. Tangdanan na ka doon. Diyak mo, Uncle. Sige. Sumurot ka. Ngem ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayadan na titaktak mo. Tanay, adupay kumati aramida mijay talaw. Mabainak mo't amang ibaga, Uncle. Bayam, tasya ti bang ibaga. Apay no ibati munto'y barito akadwam, manang karda. Ay kaya nalaki di ka ba guys? Mayat ka aya dun. Kwa? Awan kadkadwak dito'y balay. Naimbag lang adda ibabaon kuno kwa. Tangdanan ka man. Amangan no saan na kayat da Uncle ko, nana? Ibagak to kini Uncle mo. Siyak ti makaam mo amang ipalawag king kwa na. Ay, sige, nana. Isudamot lang amin di pampanunutag. Tano siya klaan, kayat ko Tanarigat ti trabaho ijay lugar tayo, nana. Sige, kasaritak to daan ti ken Uncle mo. Di kan agawid. Tapno saan ka mabannog nga agbiyahe. Ngam no saan da kayat, umay kanto matlasukunan, wan. Ay, uwen, nana Karda. Imawag ni manang ko akarda, dondon. Ha? Anyat imbaga na, nana. Palubusan da ka di dangkel kan antingag na editi balayo? Wan, dondon. Imanugot da ka no. Kasta ka di? Nasayaat nga rod, nana. Agyamanak, no kayat mo ti agnaad dito'y balay ko, dondon. Adda tay sigod akad kadwak, ngam nagawidan, tabakat mat ngaminan apada. Kasta ka di? Kayat kon dito'y anana. Ta nagrigat ti trabaho ijay lugar mi. Nagrigat lang arodan ti trabaho. Mabisbisin anak pa'y nana. Narigat ngamin ti biyag mi. Apay, ayan dagiti dadakkel mo, dondon. Adada ijay lugar mi, nana. Ado kami nga kakabsat. Iso nga impaampundak kadaan ti kan Uncle ko. Kasta gayam. Uwen, nana. Ngam na uyong daan ti kan Uncle kanyak. Basit la akam malik. Bugkawan dak adagos. Kan pasaray kabilan dak pay Iso akayat konti pumanaw ijay. Ay, kaasi kamat nga rod, Barok. Nakalpas ka din iti high school? Uwen, nana. Kagrad-graduar ko di bakasyon mi. Impilit ko tinag-eskwela. Ta saan ko maakayat da Uncle kan ante. Iso asyak tinakakaamuan nagdisdis-kitar iti balon ko idi ija eskwelaan. Kasta aya. Anyan, nakasingsingpat kagayang, Barok. Kayat mo ti agtuloy nga ag-eskwelan. Ha? Ay, uwan ko maanana. Ngam agornungak pay. Sige, siyak ti makaam mo iti panagadal mo. Pagtuluyin ka nga ag-eskwela, dondon. Ha? Agpaiso, nana? Nakababain man. Ngam, agyamanak no pagtuluyin dak nga agadal, nana. Ha? Uncle, ada kayo mat? Wen, si Murta kini marikada. Umay ko alayan ti sweldom. Ayan ti sweldom don. Ha?
ko, Uncle, sa anak nga agsusweldo, tapagad-adalan nak ni Nana Juana. Tikabsat ni Nana Carda. Anya, imposible adi ka agsusweldo. Saan talaga, Uncle? Apay, anyat problema, kabsat. Ay ko, kaanakak ni Dondon, madam. Puno aya, asaan niyo asusulduan? Ha? Kwa, adda saritaan ni kabsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Saan ko aswelduan? Ngam pagtuluyak nga agiskwela. Ne, apay ngay? Awan saritaan mi kin ni Mari Cardacasta. Eso pinalubusak ni Dondon nga agna dito'y balay mao. Tatiamog, katsulduam. Ay saan mo kayam? Kabsat, saan apan nakibiyang? Ngam saan anasaya at aramidan nyo? Pagtrabaho nyo ni Dondon, kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Nukas tamat laeng, iyawid ko, ti kanakak. Ha? Sige, awan problema kanya. Palubusak ni Dondon, no lakit di takayat na. Ngam no di na kayat, di yo kumapilitan, kabsat. Isarak ada gusto'y silid ko. Ilak ko. Tapos saan da malukatan. Nangag ko ti saritaan da na nawanakan angkal ko. Jak lakit di kaya ti agawid. Uray anyat aramidan ni angkal ko. Jak sumurot kan ko ana. Agpupukak dito silid ko. Dondon! Dondon! Lukatam da ito'y kunak! Lukatam! Saan kumanatangkag ti ulo? Masa! Di nakpagpungtutan! Itay tapay amang tuk-tuk-tuk iti silid ni Dondon, ngam di naluktan. Panagkunak, talaga adi na kaya ti sumurot kan kakabsat. Oh, talaga pagpungpungtutan ak da itatong daon. Oh, adto'y ti pakitsenda kan pagpletem kabsat. Agawid kan. Tadi mo mabalin apilitan ti kaanakam nga agawid, no talaga di na kayan. Ha? Agyamanak, madam. Umdas ka di day ta pakitsenda kan pagpletem. Uwan, madam. Sobra pa ya. Anyat planong ita, tanakalpaskan iti panagadal mo, Dondon. Agsapulak adagos iti pagtrabahwak, Nana Juana. Agina ka pa'y agrelax ka, Dondon. Numabalin, jak kayat nga damasayang nga oras ko. Jak kayat ti mabakante, Nana. Kayat ko ti agsubad iti kinaimbagyo kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Dondon. Kat sa anak nga gururay iti bayad ti anyaman anaaramidak iti padak at tao. Nagsayaat kayo unay kanyak, Nana. Gaputan na sayaat kamat kanyak. Kat gapu iti daita, imbilang kan nga anak ko. Kasta agmat kada kayo, Nana Juana. Imbilang kayon kaspudpudno nga inak. Tada kayo tinakariknaak iti pudno apam mateg ti maysa nga ina. Agyaman ak unay kada kayo. Nasaya at na nakapasyar kayo, Nana. Nabayagan na di kayo imay dito, ya. Ay na, wain tanay makume-kumak. Madungamen ti trabaho di lugar tayo Dondon. Kasta ka di? Nasa uni ading wana nga agbakasyon kayo kano di lugar tayo. Uwan, Nana. Takailiw ko mata na makita da uncle kan auntie. Ay, nakasangpet tayong malaangay. Ala, bumabata yun dito ilugan. Manon atawan na sa anak ka nagaw-awid dito eh. Pimintas mat gaya man ti kalsada dito eh, Nana Carda. Saan la kalsada pati babalay dagiti lumugar, pimintas pa yan. Uwan nga rod, Nana. Ni, tay samot labalay da uncle kon ti saan anabaliwan. Ay wala, isudala na babatin Dondon. Takasanaw, artek mayt di ulitig mo. Ala, dumagas tayon di tabalay da angkel kan antim, Dondon. Sa tayo agawid, ijay balay da kabagis ko, numadamdama.
Kumusta kayo, Auntie? Ay, na, Dondon, si kakadinaytan. Ay na, nagtar ka mo din malong, kanlimok magka, pimudaw ka pa'y. Agyaman na, Auntie. Kadwag na nakardagan na nawa na, Auntie. Ay, nalala, sumrak kayo, kakabsat. Umay kayo. Agyaman kami, Matay. Agyaman kami, kapsat. Ni Uncle nga, Auntie. Nakaida ni Uncle? Wan, ay nabayagan na naidalit niya ang kalmo. Sana na makasao. Sana na makakunail. Naatake nga miniti high blood na kong. Anya? Kanuray siya. Ada sakit ko barok. Kat nagadutin resita ti doktor nga aga sa tumarag. Ngamjak nagtumtumartawan pagkatang ko'y ti agas ko. Anya? Ala, Uncle, di kayo nagsangit. Amo ka kasta unay aragsak na alakakita ken ka. Iso ama kasangit. Ken amo agbababawi dayta. Gapo iti kinaulpit na ken ka idi ka anakan. Auntie. Pagawanan na kami kumadondon. No nagbalin kami naulpit ken ka iti kalabas. Sorry ka anakan. Ala, di kayo nagsangit. Taamangan no makapadakas kada kayo ti kasta. Kandi kayo madanagan. Tasaan kayo abaybayan. Nakasagana aklat taamang tulong kada kayo, Auntie. Jak malapdan ti maging sangit. Ngamin, kaslasan ko pa'y lapat siya na may saka na profesional. Uray nakaadal kan. Saan kalataan ang lipat? Nakasingsingpat kalata ka na kami kaanakan. Kamang kayo ni tibiyag ko, Auntie. Awan sa bali amang tulong kada kayo. No saan na siya? Di kayo mabali na baybayan. Aginggat kabalak. Tulungan kayo. Kastamot ang dagiti dadakkel ko. Kanda giti kakapsat ko, Auntie. Ay, nahagyaman kami ulay. Nundon. Nagsapay lang kumatado pa'y abindisyon ti ipa ay ti Diyos kan kakaanakan. Ipatpatag na kaunay. Ipatpatag kayo, met, Auntie. No nasaya at kay tipada matao, bindisyonan na ka ti Apo. Nga no naulpit ka natangsit ka, agbalin kanto anak kakaasi iti udina. Bueno gagayam, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agyaman kami.